mizo channel thlir tu zong zong te chibai le vek ule Susan Singh Rajput manager hlui disa salian boral na chungchang hian bulchan le phot mai ila kan video ma salama kan ron tarlan tak ang khan thil hre chiang ber tura mitam takina an ngai disa salian aboral atanga a omna chin hriat tak lo disa salian pasal hual rohan rai chu a omna chin hriat tumin zon mek ani thu kan ron tar lang to a Haryana lama a omrin na lian tak a ombok ani kha Republic Media lamten anron puandanin Mumbai khopui chunga a omni in anron soya mobile location atanga an chuina a nimin chundar som pakhat le mini somthum panga khan Kataria Niwas apartment dadar ni in anron tar langa media lamin an chuina hi adikle diklo chu aron la lang chuak zel tura nga yang Susan Singh Rajput aboral na chungchang nu chuina kal zela voin hi medical board meeting an nei turni ani kha heng medical team te hian forensic report atanga an thu top siam chu CBI te kuta hian an hlan le anga kan video masalama kan tarlan tak ang khan tunkar tirlama chuan Susan Singh Rajput a chungchanga thutluk na poimo tak kan hria thei to nge arin om New agency lamin an tarlan danin Mumbai police le medical lampang in thladana awanga forensic result post saina konga duanga information an nei thatlo thu an tarlang heng forensic result le CBI special investigation team ten until mo chwa CBI headquarters an thelu huna CBI lamten thutlukna an ron siam anga chu ilongai changle phot mayang kan hriat angin Susan Singh Rajput aboral na chungchanga rin lo tak main thil chi sang akang kai zela politics thlengin ngong anei chhoti kan hreveka anuwa Bollywood lama thom aron nei lian chhole chana rui hlo ka inhoya Bollywood chu amol pho po ti ila kan soiswal lawang mimal in be na thlengin a hring chho zela Bollywood mi le sa ti po an thu le hla rol bik chuang lo ani hetiang zela akal chuan Bollywood hlutna te po atla chezelin arin om Bollywood filmmaker Anurag Kashyap chu actress Payal Ghosh chuan mi pat mei chiat na moi lo taka alaka alo che to thu Twitter kal tlangin atar langa he thu Twitter lama post asiam nu hian atan a himdon lo ti asiat awangin Twitter kal tlang vek hian Prime Minister chu tanpui turin angen bok ani he thil thleng chungchanga kangana Ronald po ronlang ve vatin Anurag Kashyap chu thunei tu ten man ngal ro se ti in Twitter kal tlangin Payal Ghosh a thlop zia aron lan tir boka National Women Commission Chairman Rekha Sharma po ron chong chuak ve ngalin Payal Ghosh chu complaint thelu turin atia achul anga ma lakpui an in huam thu alo soi ve bok ani tunlai chu Bollywood lam hian chanchin an nga hle maya soidon chuan an omnual mai thei arem chandan angin ronti chwa zel kan tum don nia thlir tu zong te mutui mangtha vek ule